Dobrodošli u Vlogmas dan 1! I tako započinje moj prvi Vlogmas, prvi ikada od kad sam otvorila svoj vlog. Nadobudni Vlogmas, ali nema veze, izgurat ću ja to. Kako bi drugačije započeli nego sa rogićima, Christmas vlogićima. Uglavnom, u ovom vlogu ćete vidjeti kako izgleda lijepi advent u Zagrebu, s kim sam bila na kavi. Možda nećete vidjeti puno previše u ovom prvom vlogu, ali obećam da će biti sve bolji i bolji. I da, nije bio intro onaj koji sam htjela, jer su mi podaci ostali na nekom USB-u kojeg ću pokupiti sutra, tako da će i uvodi biti puno bolji. I to je to, evo, uživajte i pusa, pusa! Vidim te! Ja tebe tražim. A ja sam isto sad došla. Tamo sam te htjela... Isto sam našla sam se prvi dan Vlogmasa. Tamo sam te htjela pitati jel vlogaš, ono da ja izvadim aparaturu. Zaboravila sam vlogati. Matejca, ja sam se zapričala. Snimam Vlogmas, ne znam kako će se to uspjeti. Znači, ti si već peti youtuber koji mi je rekao da snima vlog. Da, znači Mateja snima BBN, Ruža, Nika Ilčić, Vanja je rekla da je i Vanja, tako da ne znam kako ćete to sve stići, pogledajte, obavezno gledajte moje, ostali su Ne, obavezno gledajte moje, ja radim kolebmas. Ja radim nešto originalno od svih njih. Ja izbacujem samo kolebove na svom kanalu. Znači, Mateja će mi biti toliko originalniji od tebe da ne znaš šati se. Gle ovo originalno. Ali mislim, i vas dvije ćete biti u kolebmasu. Tako da, zbog toga morate pratiti. Još uvijek nisam našao neku... Matejcu, pratite naravno na Kiko Šik. Davrel, trebam tebe uopće predstavljati, jedan te prate. Šta, pa ja sam, pokušam se nekog youtubera da se kao lažno predstavim, ali ne Možete ga idem. pratiti na Davor Gerbus ili The Lazy Way, jer to kao fakat niste znali. Došlo nam i kuhano vino, vidi kako se pari. Evo, kako me podsjetiš? Šta ćemo, ovo ili debrecinku? Debrecinku. Debrecinku bomo Kužiš papali. debre. Ali vidi ovaj čvarke. Čvarski. Nakon. Snima, sad snima. Dobro. Čekaj, prljava ti kameru. Dalje. Deka, Denika. Okej. A sad dobro. Je bolje. Isuse Bože, znači izgledam kao da sam radila cijeli dan. Doslovno, baš se vidi danas je opravo ovo sve. Istrošeni smo. Vidim je tamo. Gleda me. Ti bi ležala. Ovo je za kraj dana, dobro. Ali fino je. Pa di nam je klik? Gdje je klik? Živjeli. I hvala vam što ste odgledali ove 3 minute ovog vloga. Znam da nije ništa posebno, ali obećala sam da ću vlogati jednostavno danas. Nisam bila spremna na ovaj dan. Uglavnom obećajem da će biti puno bolje u drugim vlogovima, odnosno u vlogovima od sutra. Znate da sam bila naručila ono sa Filjunika od Tanje Bur, ali mi nije došlo i sad sam onak luda. Moram Filjuniku poslati da mi nije došlo, ne, da mi pošalju, pa da bar imam za onih drugih 12 dana. Sutra si moram ići po adventski kalendar sa čokoladicama. Sutra navečer idem i sa Ninom i Jančikom u grad, ponovo na advent, tako da će i od tamo biti i snimat ću sada sa posla. To je to, još jedan put hvala vam što ste gledali, oprostite ako ste ostali malo razočarani, bit ću bolja, obećajem. Tu možete pogledati video koje još niste pogledali, tu se subscribe-ajte, tu isto dolje ću vam ostaviti link od videa kojeg možda još niste pogledali sa Džumbusa i to je to. Ljubim vas i hvala vam. Pusa, pusa.